aye pasi akuye umunsi no kutwinjiye twitonze bariko kani mu modoka harabakundanye bari mu modoka bari mu mico mibi bakiri mu iyo mico mibi harundi umukobwa yajinjira mu idirisha cy'imodoka yaciye mu idirisha ry'imodoka hari harimo bano bantu mukogiye uri kutuvangira mukosohoka mpamvu ndiko ndakora ibingibi nuko ndiko ndahunga umugabo wanje ndakeneye ubufasha pe ni mu ntabari umva mombe where are you mombe hi shushu kumbe harundi urugabo ko ravuga ati mombe urihe ushiri urihe ko ndagukeneye umukobwa kubyumva yararenganye yagiye kurundi ruhande rw'imodoka kuburyo nihaze no mugabo kumushaka arungurutse mu modoka ntaze kumubona bano bantu nabo nta kindi bakoze basubiye mu bintu byabo umugabo yaraje nta muntu mwamboneye ejo sanga bano bantu bari mu bico mibi we umugabo yaraje yarumiwe umva mwana mwari mu mico mibi gusa wo haruko nabivuze mwari mu mico mibi mwana umva wa mugabo we ibingibi ntibikuraba tuma kugende ntiyumva ibyo akubwira ntibikuraba umva nyene ntibindaba ariko nariko ndashaka umugore wanje namubuze pe acinga yambaye agashati kahuje agashati gatukura ntawe mwaba mwamboneye bakaba bararabye bamubonye ari mu modoka mugabo nta kirakoze yanyegeje ya shati y'umugore itukura umva rero uwo muntu uko ravuga naho twigize tubona kuko twebwe twari busy twari mu kazi ndabibona sawa rero mugira umunsi mwiza mukomeze nako kazi kanyu urugabo rwakomeje rushaka umugore wawe mukomeze nako kazi kanyu muri musha none se muko uno mugabo wawe byanyabyo kuko ari karagushaka wamukoreye iki wapi nacu namukoreye ntabwo ico nakoze nariko ndagerageza kumuhunga ndiko ngerageza guhunga umugabo wanje mva sheri raba ku maboko ye yakomeretse sheri umukobwa yeretse sheri we arabimo ku maboko y'uno mukobwa muko kutamagaye polisi wapi nta fone nari mfise sheri ifone yaciriye iri telefone yanje mpamagare polisi gwarugabo gwaragarutse bari bagiye guhamagara polisi kugira ngo polisi zitabara uno mugore gwarugabo gwaragarutse mvuga mugabo nakubwiye umugore wawe ntitwigize tumubona tomu kugende reka kutupfangira ibyo twari turimo urukura byangiza umva rero cewe iconje gukora sinje kubaza aho umugore wanje ari ngo nimba mwamubonye nimba mutamubonye wapi nari nje kubasaba ubufasha muze mumfashe gusunika imodoka yanje yase kwaka muze mumfashe ndabinginze mvuga mugabo we turi mu bihe byiza byacu je na shiri wanje wimvangira none se kumbwira ngo muri babiri mwenyene kandi nkaba mbona hari yundi umukobwa wa gatatu mwe muri batatu gute mwambwira ngo muri babiri basi mwe batatu nyene harabuze no muntu umwe aza kumfasha umva rero mutaje kumfasha ndaza kuguma ngaha ndabe ibyo muri kumarakora we nizo ndaya zawe zibiri kumbe kigabo cyo cibaze ngo n'umusore yahamagaye ndaya zibiri mu modoka ye kumbe nikizi ko n'umusore wo bari kumunishira iwe undi umukobwa cyo kirita ngo ni indaya n'umugore wacu kigabo cyo cibaze ngo n'umusore yahamagaye ndaya zibiri mu modoka bebe barahatwika sawa ndaje kugufasha ariko ndabona hanze hakanye ndabo wambara umupira w'imbeho kugira ngo imbeho ntikwicire hanze kandi unyaruki sawa ndabyumva rero genda hama nawe ndaje ngabo gusa yamanje kumwirukana avuga ati manzi ugende ndaje wana kugira ngo kikaba nikigume ngaho nikibone uriya mukobwa ari inyuma yabo nikibona umugore wacu umusore ntakindi yakoze yasohotse imodoka akuye umunsi no kutwinjiye ata bintu by'imitindo nongira mbaye ikaze kuri YouTube channel yanyu ya Tavo Entertainment mva ndaje gusa bamaze kumenya ko no mugore ari mu byago
ari mu byago umva ambara harakanye umusore nakindi akoze yambaye nyine umupira w'imbeho nkuko babimubwiye ngo hanze harakanye yaje gusunika imodoka we umusore yasunitse byaranze ariko ubuze n'ingufu zo gusunika ino modoka kandi warose ingufu zo kuryamana n'abamara y'ababiri yakasani umbabarire cyane nyine niko kibivuze umva mane narenze wewe ko ufise ingufu zihambaye kumbe sanze uri kinebwe umusore byansi yasunitse imodoka ntipa nahiri nubu nyine ndacibaza impamvu gute wahamagaye bakobwa babiri bose muryamane izo ngufu zo kuryamana nabo wari kuzikura he kandi mbona tawe n'ingufu wifitiye nyine mbabarire cyane kwa magambo ndakubwiye ntitubife ngo mu modoka yanje ubundi nanje nsunike ndabika imodoka yanje yo kwaka sawa sore nakindi akoze yagiye mu modoka aje gusunika uno nawe yatsi yagiserere yagiserere suko babyitara kwagiserera imodoka imfunguzo z'imodoka ziri he ko nzibuze nakware kintu nari nibagiye sori ingendo zigufi wa mugabo yaraje amwambura umupira yari yambaye arangije aramugarana wa mugabo yamukuye umupira yari yiyambariye kindi yakoze yaramugaranye va mwana pfungura uri gukora ibiki pfungura mve mu modoka yawe ese warudije ko ndiki juju igihe umugore wanje yinjiye mu modoka yawe je byose nabibona kumbe kino kigabo cyabona igihe umugore we yinjira mu modoka y'uno musore vumana uri kunkorera ibiki wa mugabo nakindi yakoze yambaye wa mupira bano bakubwa nyine ubwo baza kwibaza ko ari wa musore nyine agarutse ahejeje kumufasha aje ngo bagende agiye kuripfura urabe witonze umva tugiye he bebe tugiye he kigabo ncavutse nyine kirazi kivuze bahita bakivumbura cakije imodoka none se tugiye kuri polisi cyane cemeye nyine kizunze umutwe kugira ngo nyine ntikivuge kuko kirazi kivuze bano bakobwa bahita bakivumbura cakije imodoka caragiye wa musore wacu ari mu modoka kandi nubwo yavuze ugwamo ntibamumva umusore kumbere nta kindi yakoze yaciye muri bagidagi ka bagidagi k'imodoka niyo yaciwe umusore yarapfunduruye ka bagidagi tugiye kubireka polisi barabye imbere muri bya biyo babonye isura ya gwarugabo ubwo nta kindi yakoze yaraje afunga imodoka barayipfunze imodoka nta kindi yakoze yarahagaze wa musore nawe akiva muri ka bagidagi yabonye imodoka yitwaye babakobwa ihagaze gwarugabo nta kindi gwakoze gwarapfunze imiryango y'imodoka hano ntiwasohoka pi hano ntiwasohoka musore nta kindi akoze imodoka irahagaze kandi abikiro nakora kugira ngo ntabare bajya abantu subiye kumvira indi jump rivuye mu kanwa kanyu genda bica kandi nimusubire gukora ikindi kintu c'amafuti muraza kwicuza impamvu mwabikoze genda bica kumbe kigabo nta mifino kigabo nini cacanye ico kibabwiye ati musubire gukora ikintu c'amafuti genda bica muko shakije imodoka caranukiwe kigabo caranukiwe we pana mwe mwise gutupiripiri ku mazuru ngo mwaranukiwe turi kunukirwa bakobwa barikanze bari bibaza nyene bwa bugabo buraho buvuga amagambo make kumbe kigabo nini icicanye urebe kigabo carakije caranukiwe carashishwe carakije imodoka kibona imodoka ntiri kugenda kandi twabonye wa musore abonye imodoka ihagaze atangura gupanga utuntu kugira ngo azatabare bano bakobwa babiri urebe imodoka natsa ntigende vipi caraje kuraba imodoka gusanga imodoka bayiteze kumbe ni wa musore afise ikintu musore nta kindi yakoze yagikubise ku mutwe musore yagikubise ku mutwe cyakigabo cagiye hasi urebe witonze
nari mbizi. Umusore nta ndi jambo yavuze ati nari mbizi. Yatoye imfunguzo kuko cyayi cugaranye bano bakobwa babiri. Imiryango cyayi burutse. Yarafunguye. Mwambu umeze neza cyane pe meze neza. Nawe umeze neza. Umva hamagara polisi nona. Tuyibwire ibibaye. Hamagara polisi. Ndabashimiye cyane kuko mutabaye ubuzima bwanje. Oya muko nta kibazo kuko natwebwe turitabaye ubwacu. Ati natwebwe turitabaye ubwacu. Rero ntugire ikibazo kuko byose bigiye kumera sawa muko. Tugiye guhamagara polisi. Mva murakoze cyane. Uwo mukobwa aracashima. Kandi kijya kigabo cyo cyababwa ati nimusubira gukora irindi kosa. Cenda bica. Cenda bakirira. Ariko umusore nta kindi yakoze. Yarabatabaye. Abwire nashiriwe kugira ngo hamagare polisi. Polisi zize bazibwire bibaye. Bazibwira ko na rujya rugabo runugwicanye. Unafata n'umugore we nabi. Gusa umugore yarabashimiye. Gasize umugore abashimiye. Abwira ati murakoze cyane kuba uko mutabaye ubuzima bwanje. Uwo mugore bare bamubajije ati kuki umugabo wawe ariko gushaka mumengagira kwice habaye ibiki wamukora igiki. Gusa umugore we yaravuze ati jewe ntacu namukore yapwe ico nakoze. Nakongerageza kumuhunga kuko yirigwe aramfata nabi. Kubera kumuhunga gusa. Igabo ceceshaka no kumwica. Ariko wasize natwe umugore atabawe ndetse bagiye guhamagara polisi kugira ngo bafate kijya kigabo cicicanyi banagipfunge. Ubwo nanje akeka kuyu munsi nuko nguko kagenze nongira nshimira abamaze gukora subscribe mwese kuri no channel ndabashimiye cyane. Nongira mvuga ati abatarakora subscribe mwese kuri no channel muyikore nonaha kuko no ku munsi wejo nzahita mbatamana kandi asobanuye kurukundo kana ryoshe. Nongira mvuga ati yari tava nk'ibisanzwe. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao.